وحنا فينا يا سينيغال، فينا يا الجزائر، فينا يا مصر. مالي وحنا مالي تفرشنا. تابعتي الماتش ديال اليوم التعادل كونتر مالي، واش كانت خيبه امل من بعد التعادل؟ ماشي خيبه امل، والفقصه ديال الامل. وهذا الركراكي وسوق ميت باش جاب سايس وجاب لي عميق والكتابه طلعات. والله ما غندوك كاس افريقيا، كنجيو نتعصبوا كنشوفوا العصاب بالفلوس. السر الركراكي ما كاينش اصاحبي، لا دفاع لا هجوم والو. واش جاب الدراري تقاتلوا؟ شنو جايب؟ ما كاينش اللي كيتقاتل. مشى حكيمي ما كاينش، ما كاينش حلول، وما كاين لا حلول. مالي وحنا فينا يا سينيغال، فينا يا الجزائر، فينا يا مصر. مالي وحنا مالي تفرشنا. عطيني اخويا ضيف ليا. واش حشومه هذا الجمهور يخرج من فقوس اصاحبي؟ راه تفقسنا من الاول تفقسنا. جايب لي سايس ولا غندبوا صاحبي، والله غندبوا. جيبوا الكاس شي الكاس الله يخرج. Premier avec 4 points, bien sûr on aurait aimé avoir 6 points aujourd'hui, on n'était pas loin d'avoir 6 points. Le travail continue, le chemin il continue, on a un match lundi Inch'Allah, encore Somijiu, on a le match de 7 points, c'est le premier, je ne profite pas. Au Menberg, il va y avoir encore une autre compétition qui sera les matchs à élimination directe où là on n'aura plus le droit à l'erreur. Là c'est un mini-championnat, on le connaît par cœur ce mini-championnat. En Coupe du Monde on avait 7 points, en Coupe d'Afrique on avait 7 points en Côte d'Ivoire. Là maintenant l'objectif c'est d'avoir 7 points. Et l'objectif c'est pas bien sûr toujours d'avoir les 9 points, c'est toujours l'objectif d'Yelna. Mais si on les a pas, c'est de finir premier du groupe. Et de finir bien mentalement avec le public pour qu'à la phase d'élimination directe, nous connaissons Camille Noujouaïn pour faire justement ces matchs à élimination directe, qu'on fasse l'histoire. Mais après voilà, faut pas douter, ces joueurs là ils ont déjà beaucoup de pression. Si on commence à se plaindre de chaque match parce qu'on veut tout gagner, ça va être compliqué. Donc voilà, moi je suis là pour les protéger. Moi aujourd'hui, le public, je suis très content d'eux. S'ils ne sont pas contents du match, c'est leur droit. Parce que voilà, c'est notre public, ils nous poussent toujours à être meilleurs et ils ont raison. Mais voilà, c'est pas une fin en soi. À l'arrivée, les mouhim, ماشي يكونوا مقلقين ولا ما مقلقينش. حنا الأولين في الجروب بغينا نتأهلوا وبغينا نديوها. وغنديوها بنجوعين، ما غاديش ندوها بالهضرة.